on je u svu svoju vještinu, sposobnost, pismenost, individualnost, genijalnost, ako hoćete, kad je radio taj posao koji je radio, zaista imao jednu ideju opšteg dobra, ideju ono, kako god to danas zvučalo cinično, da buduće generacije žive bolje i da ono kroz što je njegova generacija mogla da dođe isključivo jako teškom borbom i probijanjem da nekako bude